Jesse, oče, šta ima? Čim si tako fin prema meni, mora da nešto tražiš. Hajde, reci. Ma joj, ne tražim ništa, nego ono... ne tražiš ništa, ali ono, tražiš ipak nešto. Pa, tako nešto. Gubim se sa oči, bon, nemam vremena da još na tebe trošim svoje živce, bon, dovoljno smo danas na poslu isandrili. I ti mogo malo svoju gusticu dignuti, ići šta zaravat neku marku. U moje vrijeme to nisi mogao tako ko i ti. Pa eto, oče, kad smo već kod tih nekih para, parica, mani, tamo vamo, htio bih te pitati, eto, trebam večeras da izađem sa jednom curom na kafu, pa da nemaš slučajno kakvog cenke. Vraćam Boga, znači do prvog. Hoće li mene ikad dočekati dan da vidim da ti kakav feler uneseš u kuću? Pa ja, dočekat će me kad izađe sunce tamo na zapadu. Ama stari oca mi mog, znači vraćam ti do prvog sve. Bježi tamo budaletino jedna i nemoj da se više kleteš sa mojim imenom, bolan. Halo, ošarafću ti glavu. I tebe, brate mili, ne daš mi 10 popišanih maraka. Pa eno, kako druga djeca, eno, tamo, Fikret uvijek mu šta god zine lik, dadne mu roditelj. Ja tebe jednom u životu pitam, ne može. A mene ne zanima šta tamo Fikret radi, ni šta se kod njega dešava. Ti si moje dijete, ja ću raditi, vaspitati, davati koliko ja hoću. Zadnji mjesec, decembar, potrošio si 15 maraka. Ni kusura felera nisi donio kuću, znaš ti da... Pa ja, da sam u moje vrijeme tako radilo, ja svojim roditeljima, da sam ko i ti otišao u trgovinu kad te pošaljem, znači po kutiju cigara da uzmeš još 5 paketa onih sličica, nagural bi mi u usta te sličice. Zar se mi moramo svaki božji put vraćat na to kako je bilo u vaše vrijeme? Kod vas 100% pare rasle na drveću. Ma nemoj. Pa de mi onda reći čega se pravi bogat pare? Drveta. E pa vidiš. Znači, novac i dalje rasti na drveću. Ali deto, molim te, znači samo cenera tražim 10, do prvog vraćam. Eventualno drugog, ali vratit ću ti. Ama slušaj me vamo, bon, ja sam u tvojim godinama se već bio oženio. Ja sam uveliko planirao porodicu. Ja sam, znači, sa tvojih 19 godina, ja sam već planirao porodicu. Već imao, znači, posao, zaposlio se. Ne možeš ko i ti dilbedan po cijeli dan samo ležati, sjediti za onim kompjuterom tamo i očekivati pare padaju s neba. I onda kad zafali neki keš tamo vamo, hej oče imaš li, a ja hvala Bog da režljiv tako dadnem ti svaki put, znači ti mi ne vratiš nikad. Nikad mi nisi, ne moraš mi vratiti, to sin si mi, ne moraš vratiti. Ali de malo jebemo mater, poštenje, vidite kakav si, sam se nekako izobličio se. Idi malo ko sva ostala djeca vani trči. Mi nikad, znači kod djeca, ja sjećam, nikad u kući nisam provodio, lažem, jesam, dođemo jesti i opet izađemo vani. A to vaše, vi samo, znači, neka je telefona da buljiš. Kad si zadnji put pročitao knjigu? Ja u svoje vrijeme pročitao ako nisam 20 knjiga. A eto, u tvoje vrijeme baš su tebe htjeli birat za predsjednika, pa nisu mogli. Zamalo, znači fala je madlakica. Ali eto, nismo izabrali konta, su onako, vidite, momak je sa sela, možda neće znat. A ne znaju da sam ja školovaniji od njih sviju. Kad smo već kod školovanja, kakve ste ocjene u školu? Pa ne mogu biti ocjene, danas ste počelo drugo polugodište. Moj sine Hašme, pa nimalo se ni izbacio na mene. Gledaj, znači ja sam znao, znači isto tako u tvojih godina, dođem fino u školu, odmah prvi čas, kad profesorca diktira odmah prvu lekciju, ja fino kažem, profesorce, mogu li, znači ja da sljedeći čas odmah odgovaram? Ili eventualno, ako taj čas sjedne, znači da me pusti da odgovaram. I odmah tu obodeš neku dobru ocjenu. Pa ja sam prolazio pjecom, sinko moj. Ma nemoj. Pa kako onda objašnjavaš bogato svjedočanstvo što sam našao? Znači, trica, kec, vladanje na 2, aman te nisu izbacili iz škole. E pa to je bilo poslije kad sam tvoj mater upoznao, znaš, tvoje mater i ja, imali smo taj neki strastven odnos. To danas omladina nema, znači to možeš zaboraviti. To danas kad te vide ljudi, znači da se držite za rukicu, da idete parkom šetat, budala. Ali ja sam tvoj mater, znači, znao izvesti u neke od najluksuznijih restorana. To su sve restorani 5-6 zvjezdica, to je Hašme boli glavu, to ti neš nikad u životu sa tim svojim stavom vidjeti. U moje vrijeme tad sam bio jedan od, pa vjerovatno, najtalentovanijih i najljepših momaka ovdje. Pa kako si ti onda tako talentovan, muže jeban, seksi, završio u ovoj vukojebini ovdje? Kako me nisi rodio, sad ja znam, u San Francisku, a ne u Biljanima? Sine Hašme, bile su drugačije okolnosti. Vjerovalo se da će nešto biti od ove države. Nije niko mogao, znači, reći da će onaj moj kolega što je nekad zamalo izgubio od mene na predsjedništvu Bakir Izetbegović, da će on odjednom postati neka tamo hit zvijezda, da će on pokresti pola države.
A bože, znači to nije niko znao. Ali eto, bože moj, mi narod, tako znaš kako već to ide. Vratili se tu i tamo, ja sam bio u Deutschland. Sine, bio sam ja u Deutschland, tamo samo, znači, šnicel, ovo, ono, vršćen. Kad se sjetim ono Kerrywursta, mladost, ludost. Ja onako Frankfurtom prolazim prvi put. Ti tačno osjetiš miris onih pekara, Ma sad ja mislim da odem tamo, isto bi sve bilo. Znao bi, znači, istu ulicu. Ali to je to, ja sam imao pamćen. Vi svi danas uzmete oni Google Maps, nešto tamo. Ona vama nešto šapće iz onog mobitela. Ništa se ne znate sami snaći. Kuda je vas pitano, kuda niste odgojeni, nesposobni do Boga. Ja u svoje vrijeme, znači, da sam rekao, hej, evo, idi, znači, gore na vrh Meča i popti se, znači, sam naći put. Ja bi znao, znaš, moraš snalažljiv biti. A vi danas sve ili hoćete na gotovo, ili ste nesposobni za nešto. Nećete se vi hljeba najest od te vaše pameti, sinko moj. Sve što sam tražio je bio samo fucking cener da mogu curu večeras izvesti u grad. Dobio sam predavanje tipično od vas Balkanaca. Vala neka oče, ne moraš, znači pazi ovo, ne moraš znači nikad dati, evo mater, znači sad. Mali smanj, malo riječnik, ja svojim roditeljima nisam smio pisnuti. Tipično skretanje s teme, htio sam te pitat za pare, ne daš mi pare, rađe mi neću odmah u startu, znači sine, evo mater, znači ne dam ti ništa. Pa kako možeš lagat? Odmah u startu sam ti fino rekao, sine Hašime, ne dam ti pare. I ti si navalio ko neki sivonja tamo, de je oče nekako da skontam, ne dam, znači ne dam. Haj sad, makni se bon, sad će mi početi utakmica, znači igra Fenerbahče i United. Ne pogodim li ovaj, znači tiket? Propal smo, sine Hašim, znači kuš pored Lapuzan. Stvarno mi je drago da se toliko brineš o toj utakmici. Da se upola brineš za mene ku za tu utakmicu Fenerbahče i United, ja bi dosad bio Neil Armstrong. Ali evo, pošto imam, hvala Bogu, učenog oca, jebi ga. I da, zakačio sam auto na parkingu. Sad ću da ti jebem mater. Potpuno svima ekipa na gledanju ovog videa, ako ste uživali obavezno smešajte, znači fucking like, znači obavezno naravno subscribe se na kanal, bližimo se 60.000 fucking hiljada subova na nevjerovatnom YouTube kanalu. Uglavnom ljudi, želim da jedno napomenem, znači ako želite da dobijete i da možete pisati u komentare Boss Bruda emojije, znači imate par mojih faca emojija, imate moj logo, imate pokebole, ako se ne sjećate, znači samo OG, znači gledalci znaju šta je bilo pokebole. Pokebole. Uglavnom ljudi, znači imate, možete se učlaniti u Hašimeriju, znači odete na moj YouTube kanal, kliknete join dugme i naravno pretplata se plaća jer drugačije se ne mogu dobiti emoji, da može kako džabe, ja bi vama dao, evo koristite moje emoji kako hoćete, ali to je do YouTube-a, ne do mene, izvinjavam se ako to nekoga uvređuješ se mora platiti, to je 2 eura, ali eto, znate kako u Balkancima to ide, 2 eura je sinači bogatstvo bože. Uglavnom ljudi, znači nemojte zaboraviti, zapratite me vam gore na Instagram, znači Boss Bruda, bližimo se 20.000 followera na Instagramu i tako da, seksi, wow. Uglavnom ljudi, 3x zebra kod u Fortnite item shopu, bližimo se nevjerovatno, znači još mjesec dana ima do sljedeće sezone u Fortniteu, marta 16. je sljedeća sezona. Počelo se neke stvari dešavati, tako da 3x zebra kod u Fortnite item shopu naravno, zato što ovaj kod se svako neko vrijeme izbriše iz item shopa vašeg, tako da ponovno ga ukucajte 3x zebra kod Fortnite item shop i naravno koristi se i u Rocket League-u, a i realno, ako kupujete bilo koju igricu, a na Epic Gamesu imaju stvarno igrice sa dosta popusta, iskoristite 3x zebra kod i ja dobijam procenat od Epic Gamesa i bližimo se kupovini kompjutera. Tako da ljudi, hvala puno još jednom na gledanju, hvala puno na podršci. Neka vrana stoji ovdje kod prozora i nervira me. Ćao ekipo.